Pamirsa kewentenan wewidangan ring ajeng pura besake rauhe mangkin kepanggih mebinayan. Nenten je nyansan ngeluihang tur suci nanging akeh kegulgul antuk kewentenan pedagang kantos nyih nayang wewidangan inucap kumuh. Kahanan inucap sampun sida kepanggih ritat kala pengerau Rahina Saraswati, raris pedagang mausang sampun 6 bulan madolan ring kena inucap. Paiketan saking badan pengelola besake durung laksana yang penertiban. Yening nenten digelis ketampenin mejantan widangan pura besake, sani sepatutnya ni bersih, sinah cemar tur kumuh. Anutin seselah tim Bali TV, kauningin para pedagang sampun ngosekin, ngelintangin pos keamanan ring parkir paling dur, raris margi nucuantilan kantos ngosekin ring sisin pura skadi pura basukian. Wenten taler pedagang sani madolan langsung ring ajeng tangga utama pintu ka pertama ngeranjing pura besake. Tambi samian widangan kakosekin pedagang. Wenten sani madolan sate mewah ajengan senek buah kantos pedagang asongan. Pedagang inucap taler kepanggih kantos ring margi nuju pura pedarman, kantos ring ajeng pedarman Sri Kresna Kepakisan. Para pedagang sampun madolan serahina irike sejabaning ring pemarkin Karya Agung Pura Besake wau kabar siang saking kuentenan pedagang. Asapunika taler kios sani katujuang majang pedagang ake sani kosong sanenten kawigunayang sangkaning pemedek arang pisan sani matumbasan ke kios mewah toko. Kanan punika kasel selang oleh Wakil Ketua DPRD Karangasem I Gusti Agung Dwi Putra mawinan sida ngaunang estetika mewah kenyamanan para pemedek. Dani mausang kahanan puniki muali kepanggih skadi sadurung wewidangan pura besake kabecikang. Sepatutnya nih badan pengelola sida becik nelebang uger-uger mangde fasilitas sane wenten sayuakti sida kawigunayang becik tur pura besake nyaman majang pemedek. Suece nguningayang.